Pemirsa pemargin Pesta Kesenian Bali PKB Kapasti Kayang mewali kemargiang ring warsa kalih tali selikur sane jagirau. Santukan warsane mangkin PKB keandegang sangkaning pandemi COVID-19. Ring warsa sane jagirau Bali kekantenang sampun sayage ngelola acara ring tengahing pandemi. Pola pergelaran pameran Wiyadin Peragaan Seni Miwah Budaya melarapan virtual. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Iwayan Kun Adnyana masih kayang yening pemargian PKB ring warsa kali tali selikur jantan kemargiang. Sekadi senek rencana yang ketetapang yening daging PKB ring warsa kali tali selikur, nganggen pola langsung utawi luring Wiyadin gabungan ke kali puniki, pola inucap sekadi sane sampun kemargiang ring event Festival Seni Bali Jani, warsa kali tali kalidase. Warsane mangkin nenten wantah keanggen sejeroning melajah ngelola event ring tengahing pandemi. Nanging paiketanipun nyelahin sejeroning pemargian simedreste anyar saking para seniman Bali antuk setate kreatif tur ngasilang karya sane luwe nganutin protokol kesehatan. Manutkun PKB warsa kalih tali selikur pacang kemargiang ngawit tanggal 13 Juni ngantos 13 Juli. Tema sane kangken pinake nyangkepin tema PKB warsa kalih tali kalidase miwah warsa kalih tali kali selikur. Inge punike atme kerti miwah wana kerti. Tetuak nyani alas miwah tanaman sane kedadosang sumber jiwa. Ring sejeroning keuripan antuk manggihin kesukertan. Raris inik materi PKB patas kadis sedurung nyani. Ngawit saking pemargian pawai, pergelaran, pameran ngantos penghargaan majeng para pengabdi seni. Jadiasun asa punike durung kejantenang inik materi napi manten sane laksana yang antuk luring daring utawi gabungan. Kun mausang pacang nyelain kanan tepengani mangkin, salami 3 bulan sedurung galah pemargin PKB. Cutat nyani seniman utawi pelaku seni ring Bali, sampun sayage ngelaksana yang pola suguhan melarapan luring Wiyadin daring. Bali Pos Nguningayang.